Анам дона тексти ма мисол бигирем. Дона як? О. Репери рақами як ба фикри шумо айни ҳол дар Тоҷикистон. Йоген Элен ма. $2 миллиард дорам. Хоб. $2 миллиард дорам, неки касали ракам. Мегуфт ки вазбинай, зурите намераса. Ба майдара гуфтмиш бихар бихониш нахарид. Дӯсти беҳтарин намешмурам ростига. Зери парчамои кумиротон мехезен, ҳаматон ҷавоб мегин. Медонам то савол меши чондаки кия фристайлеризу реперизу мегуфт нави кемси. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони реп портал, нафароне ки моро оз тамошо карданд, ҳама кас ассалому алайкум. Ёдовар мешавем ки дар меҳмонии мо Навик МС мутаассифона рес про гуфта наметонем дига, барое ки ҳаматон медонед. Салому алайкум ака Наврӯз. Салом. Чӣ хел ака? Саломати хуб? Корусоз? Шикар. Настроение чӣ ака? Беҳтарин. Хоб, барномаи пурсишаш ягонша тамошо кардагин? Дидам. Кадомша? Медонед дили ка дидам бо пешаи шомро мад не навромад ба фикрам дига барнома шадим шумо. Хулосам репортал чизе мебурад тамошо дурмозӣ. Хоб базор омад. Мисол мо аввал да шумо пурсем барнома мисол ягон камбудӣ дора, мисол шуморо писандай не? Барномаам времиёшон як 30 минут зиёд мешава, ҳамин қабл может камбудӣ бошад. Яъне камтар кунем. 20-25 дақиқа кунем беҳтарин мешавад. Хоб кӯшиш мекунем ки қадри шумо камтар бишавад. Сар мекунем барномаро агар тамошо карда бошен, ба фикри ман ки ягон ҷои вайшам надора, мисол муаррифӣ кардани ҳами барномаам надора барои шумо. Хоб, аввалин саволи мо кай ва дар куҷо таваллуд шудаед ва ном фамилияи шумо? 14 марти соли 1995 дар шаҳри Душанбе, балниса Шамгун. Хай мешавад. Мактабшам бигин. Балниса якум советский да, мактаб 24 ай синфи 1 то 11 хатм кардем. В общем 25 дар омадем, ҳам Душанбе да зиндагӣ дорем. Дар як ҷо? Не, дар як территория се бор хона алиш кардем мегем. Ҳам тарафои 61-46 дом. Аввал да хонага буд, баъд 3 хонага кучидем, баъд 5 хонага кучидем. Мисол хай ба гузашти вақт оила калон шудан гирифт, падарам ҳам хӯ хонара алиш кардан гирифтам. Ташаккури зиёд. Кадом намуди хӯрокро дӯст медоред ва кадом намуди хӯрокро дӯст медоред? Любой хӯроке ки мақсад ҳамун бидуни ҳамун маҳсулотаи ҳаром карда шудагае дӯст медорам. Дар ҳолате ки гишнаем мехӯрам. Албатта ки меҳнати Аллоҳ аст, неъмати Аллоҳ аст. Яъне соли чанд репер шудед ва кай бас кардан мехоҳед? 2012 репер шудам ва баскиниша ман намедонам. Вале ниятам нестай? Не. Ба фикри ман ки навсар шид барои шумо реп. Ҳама хешид. Гап нест азор Аҳмад. Кадом намуди варзишро дӯст медоред? Варзиш хеле машғул шиданша. Кадомша дӯст медоред ва ба кадомш машғул мешавед? Масалан баъзе нафарҳо ҳастанд дӯст медоранд, лекин машғул шида намешаванд. Бисёр мехоҳам футбол бозӣ кунам. Неки афсӯс ки время намешавад ки ман бисёртарак бирам бозӣ кунам. Агар намефорам 24 соат поля бошам футбол бозӣ кунам. Интерес намекунам, мисол ха бисёр мекунам баъзе бозиҳо дар канали варзиши нишон метад тамошо мекунам. Не ки барои худам футбол рафтан вақт намеёбам, ман ҳамин чизда иногда бо времяш мешавад ки ман зиқ мешавам ки чӣ бам хеле. Фаҳмо, яъне футбол и варзиши дӯстдоштаи шумо. Хоб, азор Аҳмад, кадом намуди идро дӯст медоред? Иди Рамазон, иди Қурбон. салом боз ҳам салом ба ҳама тоҷикони рӯи дунё. дӯстони азиз, компанияи Муҳаммад ТВ тасмим гирифтааст ки дар ин фасли зебои баҳор барои ҳамаи шумо мужда расонад. ин конкурсе ки пешниҳоди шумо мешавад аз дигар конкурсҳо ба кулли фарқ мекунад. яъне дар ин конкурс, дар ин бозӣ мо тасмим гирифтаем ки 50 телефони мобили Redmi 8 ва ҳамчунин 20 конверте ки дар дохилаш 5000 рубли русӣ аст ва аз ҳама тӯҳфаҳои ғайричашмдош шоҳҷоиза 4 автомобили сабукрав аст. яъне ки 2 автомобили Kia Rio, 1 автомобили Hyundai Solaris ва ҳамчунин Toyota Camry пешниҳоди шумо мешавад. шумо чӣ кореро бояд ба анҷом расонед? ана ҳамин рақамҳое ки айни ҳол шумо мебинед, рақамҳои картаи Сбербанк, ҳамагӣ 500 рубли русӣ гузаронида аллакай шумо ворид ба бозӣ мешавед. ва рақами ватсапе ки айни ҳол шумо мебинед, ана ҳамун коде ки ба шумо меояд, ба ана ҳамин ирсол менамоед. фикр мекунам ки ҳар нафаре ки билет мехарад бе тӯҳфа намемонад. ба шумо муваффақияту бурбориро таманно мекунам. ҳар куҷо ки бошед, худованд ёру мададгоратон. хар ками идеи дурустш бигем ҳамияи барои дӯст доштана, а дигар идеое ки ҳастам в общем агар идеи
тоҷикӣ хидмона бигирем идои хуб бисёр дорем, иди ош дорем, мисол иди зура ҷамъ мешаванд мардам, иди асал дорем ва ҳам иди хубае ки мераем маҳсулоти тозатар пайдо мекунем, харидорӣ мекунем. Баъдан иди картишка ва иди харбуза ва ин хеле идо бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ бисёртар ҳамин идо як сатҳи баланда бромадастанд. Ҳамин идора ман рости гап тарафдорӣ ва чӣ мекунам да эҳтиром дорам нисбати ҳамин идо ки дар ҳақиқат барои халқи меҳнат дӯсту кишоварзи тоҷик ҳамин хеле идо бояд зиёдтар шаванд. ҳамин маҳсулотҳои чӣ мегӯям тозатару хубтар ба дасти деҳқонои хидмон пешниҳоди мардум шаванд дар бозорҳо ва маҳсулотҳои ниёзи аввали мардум нархаш арзонтар шаванд бозорҳо. яъне чӣ хеле ки фаҳмидем кадом намуд иди ки тоҷикӣ аст шумо дастгирӣ мекунед ва ҳамеша ида пеш ягон идои ҳастанд ки ягон хурофоти зиёдӣ доранд ношонда. мисоли оддӣ гирем ҳамин иди наврӯза агар бигирем агар бидуни алопарак беина хеле корош бошад иштирок мекунем даъват мекунам мисоли ягон ҷо мегӯям биёед наврӯзӣ агар хеле бидонем ки намекунам ҳамн кори зиёдӣ намекунам онҷо ягон алопарака ягон корбори лишниш намешавад мерем ҳатман мерем дидори дӯсто худаш идае аслан мегирем. хоб ҳамин иди нами наврӯза шумо ҷашн гирифтем? иди наврӯзда мо 19 числа қатъи худо будем дар консерт будем ва баъди ӯ омадем яки зур ҷашниш гирифтем. беҳтарин буд рости гап як зӯ буд фаромӯш намешавад. чӣ бояд бар сари фарзанди одам бигзарад. гап нест. раҳмат. кадом фасли сол ба шумо бештар писанд аст ва барои чӣ? баҳору тобистон. барои чӣ баҳору тобистон? барои он ки баҳораш фасли ҳамин рӯйданҳои сабзи табиат ва наму чӣ мегӯям гелосу клубник чикриву тута инам хеле чизора дастрас мекунӣ мақсад мехӯрӣ витаминҳое. тобистон барои гармиши обузиши барои тарбузи харбузаши барои ҳамхеле чизо. хоб ҳазор раҳмат. дӯсти беҳтарини шумо кист? айни ҳол в общем як чанд соли ахир агар бигирем болтаев парвез ҳамсинф майки намрама дӯсти беҳтарин гуфтам метавонам ва ғайру як чанд нафарои дигаам чи ай душанбе чи ай қурғонтепа чи ай московский ватани падаримон ай тарафҳои суғдам ҳастанд дӯстои беҳтарин ба қатъи баъзеҳошон камтарак мақсад вомехӯрем оне ки беҳтарин дӯстоам барое ки ман хиёнат надидам ай чи дарупарум чи ай пасм гапи зиёдӣ нашнавидам. хоб чӣ хеле ки медонем бахшида савол меяпазам вақта барномаи мо чӣ хеле ки медонем шумо ай хурдӣ қатъи навик ва мастер азия якҷоя масалан шуморо ба ёрад дӯсти беҳтарин намешуморем? дӯсти беҳтарин намешуморам рости гап. сабаб? худот медонӣ сабабша. ман мехоҳам ки мухлисо фаҳмам. ман медонам. я мисоли оддиша бигирем мисол агар мастер азия любое время чизе бигамада ма ба ҷону дил хоҳиширо иҷро мекунам. яки ман студияи азия мерам сумқати запис мекунам. яъне меҳолиам агар запис кунӣ сумқати ҳолиам пешам дар вақти бидани мисол шумо рест проведем дар он вақт ҳам ба сум запис мекунем? бисёри ҳолатҳо дао мешид ягон ҳолате бесум запис мекардем аки чӣ мегӯям ноодамӣ баъдам намекунем не ки ҳамин то сум намешид запис. раҳмат ака як чанд саволи дига ҳастай? шоиди зиндаи кор. бале як чанд саволи дига ҳам ҳастай мехоҳам бугум лекин хиёл мекунам ай ҳадди бар мегзара барномада мегзар. хоб ҳамин савол ҳам хеле буд ки в общем ихтиёри шумо хоҳем ҷавоб тиҳем хоҳем ҷавоб натиҳем хоҳем бигем мегзарем савола. яъне дӯсти беҳтарин ҳам нафаре шида метавонад ки яъне дар студияш запис кунӣ ӯ ай ту сум нагира ҳамаи дӯсти беҳтарин ё ки ягон гапи дига ҳам ҳастай ки шуморо сахт мерасад? беҳтарин будан сум важни нест. сум байни дӯстода важни нест. балки қадри қимати дӯстиро вақте донистӣ мақсад ду дӯст якҷоя ай чанд ҷо сум кор карда метавонанд. не ки ду дӯст агар старатсия куна иша иш сум кор куна дар ин ҳолат дӯстӣ нест. не дӯстӣ ягон зарра ман ҳисоб намекунам хеле дӯстиро. ташаккур. албатта фикри шумо аст. намоз барои барномаи хеле бугум мара 1000 сум тен чӣ мемона байни мо? беҳтарин фикр мекунам ки ҷавоби пурра гирифтем мо ай ҳамин савол. ҳазор раҳмат. хушбахтии зиндагиро шумо дар ки ва ё дар чӣ мебинед? дар саломатӣ ва оромии ватан, оромии муҳити оила ҳамин чизо хушбахтиам.
خب با فکر شما پول میتونه انسان خوشبخت کنه؟ پول نه در همه حالتهای داره از زندگی که پول با خوشبختی هم می‌آورد. بعضی نفرایی که در جای شما شیشتن و گفتن که همین پول باشه من خوشبخت میشم، واپس نگفتن نه در هر حالتو، درست گفتن که مثال دیگه من میارم، من 2 میلیارد دلار دارم. خب 2 میلیارد دلار دارم، نه که کسالی رقم خوشبختم. یا که من 2 میلیارد دلار دارم در خونه یک زنکی شطاحی جنگرای خیانتکار دارم. همین حالت دماغ ما خوشبخت گفتم بتونم. خب ما همین گپای شما را بعد این برنامه سرازو بیایید و میرسونم که همین گپای کای نوروزا گوش کنه، بعد زید نبرو گپیمو. جهتی که بسون خوشبختی این چیز شاموج نه وقتی که کروگ جورود محیط اویلا یک آدمای خوب خودترس با صبرن بسون همیشه چند مدت زندگی کردن. نکی باید استرات کنی مقصد نونی دهن تا بیابی و مقصد گشنه نمونی در حیات تنی لیچ نمونی. نکی خیلی تو درجه که سوم خوشبختی میوره ای گپ نیست. ما هم بسون میتونم مثال برم خونه یک مردک ده گندم شدارا کنم مرد خوبچه گندم تا بیام اویلا ما مقصد تامین کنم با اونو یک مدت دیگه ما خوشبخت زندگی کنیم. بله یک مدت بود تو مدت دیگه خداوند ما را مرد آفرید، سلامتی داد، وقت داد. ما باید ای پای زندگی هم بجویم. خب بهترین شما میخواید که در آینده فرزند شما نیز با ریپ مشغول شود؟ نه. سببش که ما بسیار عذاب کشیدیم در ریپ. یعنی چی خیلی عذاب بود؟ پدر ما با این کار میکرد. افسر نظامی بود. نمیخواست که ما همین ساحله بدرم. با خاطر که میگفت که وزبینه زوریت نمیرسه. هم خیلی میگفت. زورت نمیرسه و او مقصد سومه که در زندگی در کار میشه شاید یکم بدنفسی میکنی و یکم فساد در دست میزنی اسیری چی میگن همون بعد دست کاروب شه که غلطی دی شاید ما با آینده در سود شه. ایش خانه پدرتون با مثال سود میشه یکم چی میشه که بدنفسی میکنی و یکم راهی بزیب نمیره همه خیلی باید بزیب اتاک خواهش همه خواهش میکردیم که بچه ما باشی راحتم یابید از زندگی. ولی توصیه نمیداد که توش تو سوهای ما در کار کنم. هم خیلی دیگه ما هم با فرزندم باوری ندارم که سوهایی که ما انتخاب کردم کار کردم. اولش که ما بچه ندارم ده دخترک دارم عموما نمیخوام دخترای من می راه دبروند و پسر دارم شیدم نمیخوام پسرای من خیلی برای که انیق ما میدونم که کامنتاری دغل بسیاری نفهموده طاقت کنه نمیتونه فرزندای ما. یعنی خواهش پدری شما نه؟ نمیخواین. حضور احمد اگر شما دیده باشین برنامه را با فکرم میفهمین که در بین برنامه ما سوالایی که اویدی شما فهمیدیم یا اویدی شما گفتن همیشه راستای میگیم شما را میپرسیم و میگیم هم خیلی گپ شیده بود نشیده بود. خب میگذاریم یکم حادثه ایده که یکم چیز را که اویدی خدم بود شما میدونین که تا 2018 با فکرم ما یکی از مخلصای شما بودم که میخواستم تکستم رنگی شما شوه میخواستم ریپم رنگی شما شوه و این چیزا داشت با فکرم در ادنا کلاس نکی پیش وقت گپ می‌زدیم شما دام گفته بودم در حالتایی که راستی دادم مینویسیم تو در تاجیکستان هم بودین و شما قطعا دودار گفته گپ می‌زدین در حالتایش دیگه که ما برش خانه کردم مکا فیت کردن در کوره پر بیو میکنیم رفتیم کردیم پر بیو میکنیم دو بردیم برای رفتیم فیت کردیم مثال سوال خواهش کنم تا گوش کنین هم خیلی حالتا بیشتر بود و بعد که یک حادثه شد چه بگم خفگاری نه دیلمدن خیلی اگرچه نمیگن چی میگم هم خیلی مونده که مثال ما آدمی را که میخوام که تکستم رنگی اوایش حتی ما بگم غیر مخلص شون و مخلص ریکل مثال رپوشون گوش میکنم کاروچی نو میخواستم که این هم تکستم رنگ تکستای خودت شوه متاسفانه همو آدمی که ما دودار میگفت در یک باتلی که ما فقط گفتم که تی روز ما نمیتونی بریده با چیزای نوین که معلوم میشه که بیشتر تکستای نوین که ما بچی خاطری گپا گفتم با خاطری که ما فهمیدم من میدونستم که تکستوش چند نوشتگی و راهش قید کردم میتونم که کی نوشتگی و گوجوش نوشتگی میتونم گفته لیکن در کار نیست همین چیزو پروست شما با فکرم خودم خید کردن گوجوشای انا تا هم قدر گپی که ما گفتم که تکستوی نویکای شما در باتل امرواره قدیما جنجال کردین و بعد باتل ما جنجالی باتل در خفا نشدم برای که ممکن گفتم همین حادثه وایشده باشد خیلی رنجیده باشد و در 2 روز گذشته در یک برنامه گفتی ماریو تو بیناموسی چی شید و پیش ما چی گپی ما سخت رسیده که مثلا چی بود که تمبولی و قدر ما اکر نگفتم قدر ما دودار میگفتی که ما گروپ بودیم ما بودم رالی بودم 0 گرم بودم شب و روز
не только ушауз ҳозиам нафаре ки қатима дар бармана мисол кор мекунам қатима кадоме ки набоша ягон гапи сахт ва ёро мегам мадам дардш мераса манам ба хидмат чувствовать мекунам намедонам чӣ ба ман мехелам нафаре бари мара як кас мақсад ампа гапои сахттар бага мақсад амхе чувствовать мекунам ки ман расидастам ин гапо ва ғайри гапи гуфтагид ва чандин гапои дига буд уҷа сахт расид акаҷонот акатон дар респект меги бародартон дар респект меги то что текстура декадаги вай медем чи будака як кори буд ки што 0 грамм хиёл куна ки ё ай нави гирифтаги ё ай рали гирифтаги мақсади ман қадар чиз мақсад диди тумора гирти наглада пеши 0 грамм падудар монди 0 грамм хози амамо хафакин текстуи мара ё рали додаги ё нави додаги ва ғайри буд се ҷои дига буд ки мақсад ки ранги сузан расида буд ҳамун шаврӯздама яки баъде ки мисол дар бозори паншер рӯбарӯ задем ту мара фаҳмондӣ матра культур нафаҳмидим ва дальши ам хеле сағирае ҳастам ки хеле ғараза дар дил намегирем долга аваша фаҳмиду дар барномаи PIG беномус гуфтани чӣ буд бамша ба чӣ кор кардам может ҷайби машид буд пак даша салавот ака гап нест ҳазор раҳмат дальши саволотам мегзарем оиди барон мо фикри шумо мефаҳмем фарқ надорад хоҳем ҷавоб диҳем хоҳем бигем мегзарем савол оиди барон бисёриҳо дар комментариҳо менависанд ки барон тайруи абдурозӣ хести барон ти хекади ту хекади шумо чӣ фикр доред оиди ҳамчиз яъне шумо нафаре будем ки мехостем қатъи барон батл кунем лекин баъд аз чанд қаш шумо гуфтем ки барон рӯзи ҳаст суми кор мекунад ки сетаю пула битеша қатъи батл намекунад правильно ҳама хеле ки ба чӣ мехеза аллакай ҳамада маълум ай ё ки ба чӣ хест ҳамун нафареда ки мақсад фаҳмиш дорана аналитика мекунанд байни реперода ва пайваста тамошо мекунанд ҳамаро мефаҳману медонанд ва як ҷиҳат бигирем агар аз ҷиҳати репериш бигирем правильно то что ки номи репериша через абдурозиқ бардошт агар аз ҷиҳати продюсериш бигирем дастгирӣ на кӯдак бигирем ягон кори хато кардагӣ нест рафт мақсад як камбағал овард айдронику мақсад ба як раи муайяни худаш роҳнамоӣ кард ва ин ҷиҳаташ мақсад туғри буд ва шояд абдурозиқ сабаб боша ҳамин баронда бигзор сабаб боша неки сабаби хуб ай неки мегум ку ҷиҳати продюсериш қатъи кори олӣ кард атак номи репериша бардоштанаш абдурозиқ буд ташаккур нафаре ки дар репош ғам зада мегуфт ови чашмотони хеле мегуфт нафаре ки мегуфт шумо ошиқо хеле мегуфт ҳарчи мегуфт вобшим нафаре ки братон мегуфт группа мегуфт исм мегуфт ин кас албатта мо ҳам медонем шумо ҳам медонем барон буд мисол мегуфт ки намё братон ман намё додарон ман хали лекин имрӯзо мебинем ки чандин нафаро шуда аҳамият наметаҳад то айноми гурӯҳ дига гап намезана шумо оиди ҳамчиз чӣ гуфтанӣ оиди чиз мо 2016 дар тим будем мегуфтем вақтш меоя меоин соҳаи ами темои ошиқида меоин ин гапҳоро мо ҳамун чӯ мегуфтем яъне гапе ки шумо дар батл гуфтем гӯш кунед мо фолбин набудем ҷодугар набудем лекин яқин медонистем ки барои писиҳо хеста намешавад дар ӯ дараҷаи даркорӣ яъне шумо гапе ки дар батл гуфтен як асоси воқеӣ калон дошт ба фикрам ки даход дар барон мерава гуфтен чӣ хеле гуфтен короче мисол хезе обши зур бизанавне ки результат дар барон мерава даход нагуфтам чӣ хеле буд результат дар барон мерава чӣ хеле ки мо 2017 мисол то 2017 мезадем либои касмалидо брачикоишонанд шогирдоишонанд ҳами чизи дигар ҳами 16 нафари хезе чӣ баромаде мекард хезе авлода дилавар кияй баром муаррак шеф буд мисол хоб фикри шумо биромадани лендмастер зуд кард кори хуб кард одам бояд як ҷо қарор набеста одам дарахт нест одам ай дарахт ай замин то осмон фарқ дорад ва дарахт бояд як ҷо беста одам бояд ҳаракат да боша ҳама вақт ҷунбиш да боша дар ҷое ки мақсад нашид бояд ҷошалиш ҳам ки ҷое рафти ҳурматат накардан меган нара дига уҷо яъне дар шумо дига ҳурмат намекардан хак гуфтам уҷо саволо ҷавобша рамон гап нест саволи дуюм чӣ сабаб шуд ки шумо бо Ленд дӯстие кардем ки вай имконнопазир буд мо ҳамо барномаи хотирада иштирок кардем бале ман дидам якчанд рӯз пас бо Counter Strike бозӣ рафтем Ленд қад ҳамун
محیط قطعی اما بچه قطعی ما خیلی که وقتم بهترین گذاشت وقتی ما خوش گذاشت یعنی دوستی لند مثال آدمگری و رفتارش باشه معقول جواب سوال پیشینم که جایی که میره حرمتت میکنن اونجا جای خوب از نشد همین برادرها که ما را حرمت کردن ما هم زنده باشم همه وقت حرمت احترام شما همه وقت با جو میارم و شاید کش مشکلی که گفتین مثال آدم باید یا جدا نمیشه شاید لند باید جای دیگه برام یعنی مثال پارتویای کروگرا که شما خرساندین تا اونجا یا جای دیگه برام خیلی کروگه نستیم پاستانی علی باشیم رو بالو میزنیم چق سلام علیک دوستانا میگیم یگان جایی در که خیلی همه کسا دعوت میشیم همه کسا میریم میشینیم خیلی نگاه‌های بزرگ طرف یکدیگرمون خیلی گپ‌های بزرگ نمیو همین چیزو عموما گم شدگی دمی دوستی ما یعنی شما اوید رپ صحبت نمیکنید نه رپ فهمیدین خب اینجا یک سوال دیگه بود ایرس برآمدن شما مثلا باید میگفتین که ایچان جوابای شما вже معلوم شد که چی با ایرس برآمدگین دا پیش از شما در می برنامه یعنی در جای شما یوگین ششتگی بود و ما اویدی شما سوال دادیم که چی فکر داری اویدی نوی کمتی برآمدنش مثلا رالیک زیبیداشی برای نوی برآمدن خیلی گفتیم شد که گاش گفت که نه گفت نویک برالیک رالیک با نویک زنده بود یعنی رالیک با نویک مشهور بود شما اویدی هم چی گفتنی؟ گفتنم که رالیک چند باقوات خب ما مقصد یگام اصلاحات ممکن مدروارنیم در یگام کاری رالیک یگام مقصد همونیش همه گفتیم با اصلاح میکنم دوست برای هم خواهی داریم دوستان موینه یک دیگر هم نگم ما همون مقصد یگام سوید ممکن مدودیم عدالشی بدنوی کم رالیک با میشه از حرکتش با چندین دو درهای دیگه با موندگیم اونجا و چی میشه نمیشه آینده ای را وقت نشون میده ایران گفتن نمیتونیم ممکن فکر یوگین باشه هم خیلی سلامت باشه و وکر همون بلی برادر من میکنیم خب با فکر شما ایرس برآمدنتون بعد یا ایرس شما پیشرویتون نظر به درس بدنتون بسیارتر میشه یعنی بسیارتر میشه خیلی اگر خش بگیریم حوزه رنگ حوزه راش بگیریم پلاس موتوروی کلون میشه و پرپیسی که کلون میشه میشه اگر امکان باشه بالاتر یادم باشید ما کوشش میکردیم اگر میشید نکی ما کوشش نکردیم در حالتی که مثلا خیلی برنامه میکرد پیشروی میکرد ما در ویدیو در کانال خودم پخش کردم گفتم که توشنامه نمیخونم همه خودان امیرالی کرد با همین خاطر مقصد ما ایرس بود طرف میدم نه در حقیقت همین چیز هست در خونی ما نیستی خیلی که دشمنی همراه خودم باشیم و دشمنی برگی خودم و قطعی همراه برای خودم رقابت کنیم و همین چیز بگذشت وقت زندگی هم کشید که ما باید مقصد درآمد کلانتر کنیم یک کمتر که خوشبختی که روزی دارم همین چیز آینده در گم نکنم درشی رفتن بگیرم و همین خاطر برام آدمی همیمه که اشتباهی ای دیگر جو ما برام برآمد کنم مثالی دو مگزینچی را میارم که یا تاش اردوغان سودا میکنه یا تاش مکرون سوگون مکرون فروش درآمدش کمه ارد فروش بیشتر که درآمدش من هموز ارد بزنم همراه برام خفه میشه بهترین گپ نیست هزار رحمت ای با مانند که مثال رالیک دونا کرد شما майда کردین این уже با فکر неправильно بود کانترک برای که شما میتونید майда را یگون مثال ای گروه بریم با майда را گفتمش بخونش نخرید ما فرمان را خوندمش اگر قفا بگرده ممکنه کانترک یعنی در دوستی باید سون پوم خیلی رول بازی نمیکنه برای چی майда شما باید بفروختین برای ممکن هم شب روز ما را خیلی بگین سون دار کنید با قفوتر بگرده موج نه کنیست هم دونا هم تکستی ما میشود بگیریم دونا یک و ما مثال در جمعه ما گفتم یکی که کفتی دانی مارا ما در اول همی کارو و اگه اون گپ نبود که توش تو که نه تکس نه هم قصوی سوسه ولی گفت بخونش گفتم بخونش یعنی دونا شما نویستگی بعدا مثال وقتی که 2 میلیون زیادتر گرفت یگام سوم یگام مبلغ شما را جدا کرده داشت چیزو نشید پس من میگم که جای ده حرمت نکنم بعد جای بدود میگم همین چیزو نشید کورسا پول شید بعد وعده میکرد دوستش هم روز شما نویستگی دوش اخچه مهنت اخچه سهش چی؟ دوش در کلیپش در اشتراک کردیم مقصد همون بیسوس داریم همون کامera قبیدیم گیمز مونتی قبیدیم همون کلای پشتی کادری دادیم نکی چی بود چی نمود من هم جشده بیا روی شد گفت زنیم چی بله که برنامه آزاده برای کی
Ами гапи рост абуи мардум бовар намекунад. خب дурӯғ абуи тоист некрасиё چرا ما میفهمن یار سرا мефаҳмам да диюмш гуфам миллион браваиш ана ба ма $50 траметон миллион рафт да пеши ма бровар аз яра $50 дод برای چشم دانه وارد یعنی وقت با فکری ما که از یارش نبود خیلی میکنم تا همه حالاتی که در خونده بوده و میلیون گیری ولی که اگر بیام جوی ما دا بشینم تو سوالش بتونم نکی مردم ما چیزی که میگم چی کامل شما بنویسین ما دا فرق نداره حقیقت یا روز نه باید به گوشیامتون برسه و گفتن حقیقت نمی خودش جهاد بگذار حقیقت رو بفهمم خب رحمت ما یک دور گپ زدیم نشد سه مثال سه خودش نمیشه گشت ما اصلا تری وقت کردم نه ما وعده کردم مقصد سخن خودش در اجرا نکرد نه که ما 3 سال پیش گفتم رالی جای در کوریدان میرسیم ما وعدم در ایست بودم چیزی وعده کردم لیکن وعده ندادی چی نه خب میتونم این سوال در نقطه بنویسه شکی نویسه گشت مونش خودش خدشه حضور رحمت جنگ با فاویک ما فهمیدیم که شما قطعی فاویک در جای رازبار میشین جنگ میشین حتی با فکرم زدن نکم شده گیه نه زدن نشید میدونی فاویک دودار بود دخترم رنگ خیلی خب بعد در فریستایل لیم دیدم که چطور همه کیسلیش کن بزرگ دوداگیه همون را پرسیدم همی گپ چی دار کرد گفت که خیلی فریستایل بدکت و دستو دکت گفتم خیلی تقدرشی خیلی زدن نکرد جنگ خیلی چی نشید ما فهمیدیم که نه گفتم من فهمیدمش که خیلی اگر یه باشیده باشه توریه اسبا باید بر رنگیدن سرش نمیدونم اما ما نیتی زدن هم نداشتیم برای میگم که خیلی تو زورم نمیه اون که از ضرر نمیرسونه خب رحمت فهمیدمش فهمید بچه اجباره گپ نیست ما ببینیم که شما همکاری کردین مثلا فاویقتی و امیدواریم که هم خیلی دوستی بروه سوالی نوبتی جای خمیق و خواهش میکنیم که همیشه هم آشکارا اگر که امکان باشه جواب بدین امکان نباشه بگیم میگذاریم سوالا چی باید کرد که شما امسی باید چیکار کنه که فیت شما شوه یعنی شما گفتین بعضی اسلوبی ها هستای چی باید کرد باید شما امسی چیکار کنه که فیت شما شوه فیت شما امسی میدونی مثال که چخیلی که بعد چندین سال گشت اومد این خیلی کرد متهم شید سرخم شید خیلی گپ چپو انی ما دون در ویدیوشون میشه اگر نه گپو نشه اگر که فیت در کانال اردوم براوا و چی اگر داره لیبا ترک در کانال ما کلیپش در کانال براوا میشه کلیپ هم یک چیزی دو تقسیمی بار و بار شوا هنمی فیت میشه ساده تقسیم اتاق نه ما مثل برامو با شام شتاقتی داریم ما تابزان آباد قطعی ما فکر کنم ما حیاتون در چیز دار روزی نمیشم و همه خیلی میشه و ما میدونم همه چیز ما در ضرر داره خیلی که گوشتی خوب حرامه هم خیلی دیگه ما همه فیتا با خودم حرام کردیم یک سوال میشه وجده ما بخدا همه اوید همه چیز نمیدونم مثال و نفهمیدم که هم خیلی کار هسته نیسته شما را میپرسم مثلا شما خیلی چند بار فکر کردین یک بار لونگ میکس بود دیمش لونگ میکس بود مثال شما قطعی فیت کردن یا که اگر مثال یکم باری که فیت کردین شما هم خیلی وای میکرد رفتار میکرد یعنی چیزایی که گفته استین یکمش دامو واپشه نمیچو سخانی بود با فکرم ترک سخانی یکای آمازون بود مقصد باینده مقصد و یکای سخان کردم ما رفتم فیت کردیم سیوم ترکی ما بود انا دیم فیت ما لونگ میکس بود دایتی اینجا بسیاری بود گذاشتشم بعدم فیتشون خیلی میکنه آدم چندین باری دیگه شید پلان شید فیت نکی نشید مثلا چخچه میکردیم ما میدونی یک کود دار بودیم میدونم اوی که خدشون ممکنه یک کود داری بودش داری ما نزدیک تر میدونم من تو سوال میشه چون دکی که فریستایل رزو رپری رو میگفت نوی کمسی انا خیلی ما نزدیک بودیم یکی ریمش اومد که حیث کردیم داخل که любой репери машҳур метарса аз статуша мекардам ва ягон чӣ намехоҳад ки ҷои уда як каси дигар биёд дар асл бигирем ҳамаи мо мирандаем ҳамаи мо давр замони худмо надорем мегзарем мерем ҷои мо дар бо ҳазор зӯро пайдо мешаванд леки баъзеи бародарҳо намедонам чӣ характер доранд ки ҳамин чиза намехоҳанд таслим шидан наметавонанд ҳазор раҳмат дар барнома қатъи шонемсӣ شما نمیدونم مثال باید شما چی شیده که من هم میدونم که ویدیوتون رو دیدم مثال بعضی نفهمی هاشید من ویدیو دیدم همون چیز رو انا
дар барнома шунем сира савол додем гуфтем ки барон ё навик барномаам хеле вай доштак да бозӣ дошт карочи в общем ядша вибр мекунӣ истод гуфт ядша вибр кунам ва гуфтем мо гуфт чӣ гуфт барон ё навик гуфтем барон ё навик гашт гуфт ё шон буд яъне ош бо шумо дар ахарин савол меояд барон ё шон дар чӣ масъала в общем интихоби шумо любой масъалада асос кадом масъала мешад давайте рэп масъала рэп да шон 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 ё ралик ҳозир да ам хеле боя ворзӣ дорад да бо шон агар рэп боша агар рэп боша барои ки 8 сол қапидани статус бозӣ нест шӯхӣ нест беҳтарин азия ё ралик ташаккур хоб ҳазор раҳмат умедварем давоми ҳамкорӣ бо доди худо чӣ сабаб шуд ки имрӯз шумо омадену мисол ҳамкорӣ доди худо қат кардестену ва мо рӯбарӯ шуда барнома кардестем ҳамун хеле чӣ просто ама пештаракам буд ҳамкориҳо чандин батлон дар канал будагия чандин вақт шумо набудем рептиҷида набудем чандин вақту ва сабабош чӣ буд ё махфӣ мона ва як кор биромада акай доди худо кори моро буд кард мо ҳам корша буд мекунем чӣ хеле ки гуфтем мо нестем мо мардакем кадоме ки хубиш мо дар мераса ҳама вақт дар хубишем гап неста чӣ хеле ки шумо гуфтем махфия албатта фикри шумо мо ҳеҷ гап маҷбур намекунем чӣ хеле гуфтем мегзарем мерем батл масъалаи батл дар тобистон батл мешавад як ду моҳ пас ба фикрам ана шумо хоҳиши иштирок дорем тайм батл да чӣ як ба як ку яъне касе да хоҳиш дошта бошен ҳамда визит метен мебурен қати як кас батл мекунем данараш нормалӣ боша шумо агар хоҳиш дошта бошен ин чиза ман ташкил кардаметон барои ки ҳозир агар битонем дар портал руководителшум мисол агар ман бинам ки ҳамин чиз мо дамдахо дастай ман мера я ҳисоб китоб кунам шумо гонорарша бугем ман ҷудо кунам битем броин батл ма батлондам баднавс нестем ма як чиз талаб мекунем ки чӣ қадар не як намегем баъди барнома дар камера мо чизора намегем неки мегум ку ҳамин чизе ки дар корай ақаллан наметонем гуфта ки қати хоҳиши батл кардан дорем ки мо урам розӣ карда битонем шумо батл ма дар ҳозир без разница касе боша дурамад яъне ки тайм батл мекунем батли сол не батли сол чемпионат ҳазор раҳмат ҳозир як дақиқа агар чемпионат дар эпиро гарани биёям хоб мекунем без проблема не ки агар бо сола шавад гуфтем ку дар савол пайдо мешавад барои чи чақчақ буд ки бачаҳои хезия меоянд ин тараф меояд стёпа меояд ишуш мисол гапчақ буд ки меояд номнавис кардем ва чунон дорад баъдам ан кӯдак чудак монд ам кӯдак чудак якум раунда мегӯянд париди ту даста вале бо бугум ки не ман агар ҳаракат мекардам далчи мерафтум мешиде не ки ай далчи рафтам дамадам 500 суман хуб буд ҳамда гирифтум хоб ҳамин савола додани бидем шумо ҷавобша гуфтем сабаби биромадани 0 грамм айрест про дар ҳолате ки дар рест про бидем мисол метонем гуфта 0 грамм может мо ҷуқидем мисёли ба может худаш навигарӣ накард ва мора сабаб гурдид ё может батли то буд ки хафа шида мо ки то што текстошам мо ма ё ралик додем не ки ма уда ба гуфтам ки 0 грамм та қуръон диёр ман қуръона мебардорам ман тра мегум ки текстои тара мада на ралик додай на навик додай на элен имина бо эленам сабаб овардам ки барои ки фаҳмиши ма бигирем агар гнагорам ихча худаш бафаҳмад чӣ кардем ман ба худо гуфтам шаки чтоб шумо парудар намонен ман гуфтам ки ман ӯ ҳамн кора кардан мисол респект бародаратон да гуфтам ҷа як гала бародарош буд не только шумо як гала бародарош буд ҷа ки ман мешиносам шавара мумкин шумо нашиносен шумо панҷакен давдем агар номаъқулӣ намекардам студияда мумкин ам корора намекард мумкин текстоша намегирифтам реклам шояд ман анализ кардам биромадам ҳам хеле хулоса омадам ки ҳам времяда ҳам ҳодиса шидагия мумкин сабаби биромаданаш ане ки ӯ фикр мекунад ки шумо ҷуқиденушу пешравиша сабабша пешравӣ накарданша сабабша ҳозиам ман қоилам ки таланти ҳамн сағира зур ҳозиам ман медонам ки читкаш техникаш дар сатҳи олия кадом времяи навигарӣ ки намехезад чӣ хеле ки ман 3 соли хомӯшӣ ма хапӣ бинам 3 соли 1-2 сол гем
тишина не ки ма боварӣ дорам дар 6 моҳ максимум зинда саломат бошем ҷои даркорӣ намерасем ҳам хелиган нолиграмма мақсад пук нест ҳаракат кунам беҳтарин репер мешавад амо ҳадафҳое ки шумо дорен агар ки ба ҳамон фикрҳое ки шумо карден нақшҳое ки шумо кашиден ҳамаи нақшҳо иҷро шава шумо мисол раллика метавонед гузашта ё подписчик шавед просмотр шавед агар ки ҳамаи ҳадафҳои шумо шава нақшҳое ки кашиден я мухлис интихоб мекунам лекин нақшаи ман ки туғрия ман нақшаи хато намекашам нақшаи зиёдӣ намекашам гап нест ака саволое ки дар ҳамин телефон ҳамада савол метем 4 саволи дигамон маънои нави KMC чист ва ин тахаллусро ба шумо ки наврӯза нави кардем просто нави просто гап нест азо раҳмат нави KMC дар реп худашро рақами 1 гуфта метавонад خب нави KMC дар реп худашро яке аз реперони машҳуртарин гуфта метавонад яке аз бале машҳуртарин бале машҳуртарин не яке аз машҳуртарино не машҳуртарин махмаҷот намесобум барои ки истабса ба худат мони бо пагах дарди сари худат мешавад ва хеш мегирем мо шуморо яке аз машҳуртарино медонем чӣ ки шумо гуфтем бигзор дигаро интихоб кунед мо интихобш кардем азо раҳмат репери писандидаи шумо дар тоҷикистон детал меёта интихоби шумо Йоген Элен Йоген Элен хоб ами ҳозида акай сайда барои чақчақош барои саветтош барои маслиҳатош ҳама вақт шуморо ҳармат мекунем Йоген ам ҳози ам тараки ошиқи бихонам ам гӯш мекунам хоб раҳмат репери рақами 1 ба фикри шумо айни ҳол дар тоҷикистон айни ҳол шон нами айни ҳол як чанд моҳ пеша ба назар нагирем нами ҳозира ба назар бигирем шон бисёр азо раҳмат саволҳои мо ба охир расид ба ҳама иштирокчиён савол метем агар тамошо карда бошем медонем ба фикрам оид якай дори худо чӣ фикр дорем тарафи бадӣ ва тарафи хубиш тарафи хубиш ки қарор наместа вақте ки мешканам мереза бо ягон нормал навомуд мекунам болора пеш меравам тарафи бадиш вақте боло рафт бо коргарошад гармият намета баъзе шайкор озод мекунам ва фикр накунам на танҳо коргароша мара дига ягон кас аҳамият намета пул мебардораш наша тарафи бадӣ аи юзои инсон одам ҳама вақт бояд хоксор бошад ҳама вақт ма якча фаҳмидим ака дар зиндагӣ ки одами бизнесмен қати рафт омад кунӣ ё кор кунӣ қати бизнесмен ҳар як саршавии кор охири хича дорад можем неки ихелаки маркетинги ам якай додихило ихелаки ранги бизнесменое ки дар соҳаи стройка кор мекунанд ку сол дом мебардоранд ранги авая кор мекунанд бардошти пул табиги давай не ихелаки як устои главни мегираву аз талли бола усточора меёра патсовник кора ҷамка патсовник кора тез мебарад дар стройка чем устои оли профессионали бале а баъди патсовник профессионал мешавад аммо стройка дастарш мекунанд ки бана аҳамият намета чӣ қадр кор дасташ дар кисаш патсовник намета барои ҳамон хали устокалон ҳеҷ када дар кор нест ана ки сферада ки доди худоя лицоира ки тайёр мекунаву як ҷода мерасона бояд далши бояд қати кор кунаву просмотрҳои ҳам калон қати рафтан бигирад ин соҳа бояд ихе бошад мариое ки патсовник хоб мегам барои устокалон барои тамоми тамошобинон ва барои тамоми мухлисоне ки шуморо гӯш мекунанд дарсгирӣ мекунанд ҳамеша чӣ гуфтанӣ доред ва баъди гуфтанитон хоҳиш ки як сухани мотиватсионӣ бигирен ки ва ё айнави KMC чӣ бигиранд масалан чӣ гап чӣ насиҳат насиҳат ҳаме ки ҳама вақт мухлиси аллоҳ бошем ба чӣ хотир ба хотире ки мисол мехезен пишти як кас дигара мо мухлиси фалонием муттаҳи хелӣ мекунем фарду рӯзи қиёмат барои ҳамаи коромон ҷавоб мегирем ман барои реп хонем нафаре ки мухлисӣ мекунам барои мухлисишон зери парчамҳои кумиротон мехезен ҳаматон ҷавоб мегирем барои ҳамин сахт мухлисӣ накунем гӯш мекунем тамошо мекунем хоб лайка дислайка баҳогузорӣ кунем бигзарем бирем не ки мухлис бидану фанат бидану пишти як каси дигара дилша шикастан ин кори хуб нест кадоме ҷилани дори гапи ганда дори биё қати маро бару чақчақ кунем бин ма ки имун мақсад дигаро киям дар ҳаёт ки то чӣ дараҷа мардакая дар дилани дилат баҳош ҳамон беста байни мардумда шарт нест сар ҳақурат навистан гапи дағал навистан дар
комментарий байни хидмон ва ирам ҳамун монанд дерам мекунад ки тоҷики хидмон тоҷикича худеста ба ҳақорат ба гапи дағал гапи зиёдӣ ҳамин чизоро ай байн бибарем бародаро ва ҳама вақт хубӣ тамом мекунем нисбати ҳама ман хелига хубӣ тамом мекунам ба ҳамаи шумо ва солиму саломат будантона аз даргоҳи илоҳӣ талаб мекунам ва ҳама вақт эмин бошем аи вабое ки имрӯзҳо дунёро деҳона кардаги дар ҳақиқат ташаккури зиёд акаи наврӯз нави кемсӣ ки қати мо имрӯз ошкоро гап задем ва меҳмони барнома шидену барномаи моро рад накардем мо аз шумо миннатдорем дар зиндагӣ чи дар реп мо шумо дар муваффақият ҳама вақт орзумандем дигзор ҳамеша сарбаланд бошед ҳазор раҳмат ака шумо ҳамам хел гап нест ака барномаи мо ба анҷом расид миннатдор шабои нав